bazar thlir tu te chibai ule April ni somni pakua sang ni somni pani zirtop ni ania Europe lam hoin beng I han chile do tiang Russia chuan an thu chu anga hmala du lo Poland le Bulgaria ram te chu gas ape chun zom du lova khotlang ram tam takin Russian soi sela Russia tel lawanun dan ziranga ya ni ti in an soya anin mukhom hal rum ani kha heti la hian Germany ero chuan Russia tel lawashing nun man an zom lova Russia ma an tloma an thing thita a Russia in gas leina na Russia poisa robul ngei man aphu chu ti hlotlin an tum thu nimin khan an puang ani Germany rama energy farm lian ber Unipar chuan Russia ram ho tu te du dan ang ngein gas an leina poisa chu robul ngei manga pe kan tum thu an soya Unipar chuan Russia du dan zom mai lo chu du thlan tur dang an nei lo ni in an soya ni Unipar thu puang tu chuan European Union in Russia rek na dan bo che silova Russia du dana gas man pek hi kan tumani atia kan company le Germany tan hian tu maya chuan Russia gas tel lawa khosak hi thil thei ani lawa gas hi kan la lut lawani chuan kan ram din hun hian atua na sadon lu tukani atibok Germany rama energy supplier lianber RWE chuan Russia gas leinan hian engtin chiange ma an lak don an la soilo thung Russia hian an gas leitu te chu Gazprom banka euro le dollarin poisa an thonanga chu Russia rama account dang an hona rublin an thon le tur ania hei hi soitu angin Russia in an ramta na thian ni lo te chunga ma alak na ani karma sakhan European Commission chuan Russia gas leitu ten euro manga amanan peka rubula chantir ani mange ya euro in an pe ti fin na nei man te chu EU malak na in adal lo ti an lo soito a ma se he thu omjia chungchanga hian ngai dan ai nang lo le a EU official tam tak chuan Europe ram te jinga euro atanga rubula chantir tumna reng chu Russia ram central bank ne na in thlun zom an ne wangin European Union dan kalani an ti thung ani na taka chuan Gazprom banka euro an da khan Russia gas an la lei theilowa chuti lai chen euro po kha Russia ta ani dai to thunga Russian central banka poisa kha om dai to ni Russia rama an account hona rabul nge ya alu nu khan Russia gas chu an lei thei chawa chu EU official tam takin he dan an pom theilo na chan chu ani Russia ramin gas pack ati top masak ber Poland chuan Russia thu noya atum lo leya Russia du ange ya gas leina na rabul mang tu de chu EU hian shrem ngei se du thu soya Poland ram climate minister ana Moscow chuan Germany Hungary le Austria ram te chu adem thu soilangin heng ram ten rabul manga gas an lewang hian anchunga hremna lekan ngei kan be seya chu hremna chuan an thil ti asim tir ngei kan be sei bokani ati Russia ramin gas pelova ashremta Poland le Bulgaria hi chuan kumin kum to patang chuan Russia ram atang gas lak hi ti top tumin ma an lo la sa to shimshima chuti takin poi an ti vak lawani heti la hian Russia ramin Europe ramten gas leina na rabul an hmang ngei turani ti thuwa chu po hi Europe ram sang an pek tan hun tur ai nang lo thua chu wangin Russia hian a gas supply mang hian khothlang ram in lungrual mek te tender hi atum ni in ngayania Russia President Vladimir Putin an thu chua siam nu khan Hungary le Slovakia chuan an zom don ti an puang hala Germany Economy Minister Robert Habeck chuan an malak na hi German company te hian an contracta injiak an zom na ania hetiang hi EU ram dang po in an zom thei ni a an ngai thu soini soito thin angin Europe in natural gas manza somli zet hi Russia ram tanga achoklu ani wangin Russia gas chungchang hian tan chuan ate theilo shimshima abik takin Hungary le Slovakia tan phei chuan Russia ram du dana kalngal mai hi ti lo thei ani lo na chena oma Hungary hian an gas manza somko pangala hi Russia ram atangan laklu ania Slovakia po inan mamo za somriat panga chu Russia ram atanga an laklu ani ve boka Germany hian an gas mamo za somruk paruk lai chu Russia atanga an laklu ani wangin
Russia thu zom mai lo chu an dan ti thei awang khopang hetiang ani la hin Russia in Ukraine na run du lo na wangin EU ram te hian Russia chu sumdon na nei pui lo ni se ti an rela chumi dan chuan EU ram te hi aphur awangin gas chungchanga po Russia hi dor ro vek mai tur an ni lain ramthin khattan chun Russia ram atanga gas lak lu lo chu van pui chim tur ang me thil hu phur om mani ta sia anin kho khirna dan po an soi fi dan a in chen lo ta zung maya European Union a rampoi mo tak Germany te po in Russia du dan ha gas lei mai lo chu du thlan tur dangan nei lo thu an soi ta hialani hetiang ani lai hian hemi chungchang a hian European Union noya ram sang energy minister te chu karle hian in mu kho man tuma engtin tak ro re lang mo ti hi tuna zo na lian tak chu ani khriat ruk dan chon Austria ram energy farm lian OMV le Italy ram company ENI te chon Germany kal dan nga kal mayan tummek ni in alang bok ani thamasa a Russia president Putin an hetianga sia tirna ati chuatir khachuan EU tel ram som ni le pasari te chuan lungrual takin Russia hna gas man rabula pek an tum lo thuan soi veka ma se atak takin Russia chuan ma an lata a an ngai dan a sang ta sung mai ani hi heti lai hian nimin khan Russia chuan Ukraine chimlama khothlang ram ten Ukraine hna ral thuam pek khom da na mun chu missile mangin an ka pa hemi nu hian Russia president Vladimir Putin chuan vau khana thu khau tak achak chuak ngala Ukraine nena an boina ring lo rol vea Russia ram himna tider thong zonga mala tu te chu anrin ai rang le na in an chang le ngal don ti asoini Putin a hian tongkam amang chang fia fel fai khel khol hlea nimina St Petersburg a khon bol te ma thu soya chuan Russia ta na hlau om zonga che te laka hian rang tak le na takin kan chengal dona hetiang ki thei tur hian man ruwa po kan nei thato ka tuma in nei ena an en lo ral thuam kan nei ni kan man ro man tur a hian kan in ngai to boi don lova atulani chuan kan mang don ti hi mi zong zong in hria se ka du hemi atan hian thutluk na kan siam fel vek to ati ni Putin a chuan Russia in special military operation anei chu an ro man ang nge ye zo an tum ti asoya NATO ram te chu tuna Ukraine rama in do na chok chuak tu an ni ti soin man atanga Russia ram tluk che du tu te hian ma ni ading thei ke ni ang ram hi an ngai to phalo ni kan om veringot hi an tan chon hlau om ni in an ria ma se chu chu thudik lo hul hualani an ni ho hi khovel tan hlau om an ni zo ati Putin a chuan NATO hian Ukraine ram chu kalkong mangin Russia ram be antuma chu antum na chut cha chu keinin kan tum ber chu ani ati Russia rek char tuma NATO le an thurwal pui ram ten ma an lak na po tuna chuan a hlo cham zia an hreme kani ati bok bazari lo thira wangin kan loma voina hun nom tak mang turin du sakna kan hlana che